ربنا يفتحها نبقى معلم وسيدي. يا معلم جعفر، عايز ايه؟ مش عايز تسمع حاجة حلوة؟ اسمع حاجه حلوه لام كلثوم ولا شعبان عبد الرحيم؟ لا، قصدي يعني تسمع خبر حلو. خبر حلو. انت اشتغلت صحفي يا كريم؟ صحفي ايه بس يا معلم جعفر؟ شوقي فتح الله اخويا قرب يطلع مساك. يا الف بركه. وحشنا بالشغل والله، كان عامل حس للمنطقه. بس انا قلت تكون لسه واخد على خاطرك منه ضربك بالنار. حقه، اقل من حقه. اي حد مكانه يعمل كده. مش قاتل له اخوه. ميبقاش عنده كرامه لو ما كانش عمل كده. متنساش تقول لامك تجيب لنا شويه شربات او توم، خليها تذبح له دكرين بط. اجمد كده حاجه.